Adilеттің qo'ylari. Ja, qo'ros. Туғандар, ассаламу алейкум. Бұл қора Зулпықар әкеміздің қорасы. Жаңағы лопарикті сатқан Алабұқаға. Бұл жақ баласы, досым. Ушул құлын тай сатуға шығат, бирок арығырақ екен, қышы менен бош жүрді дейді. Линиясы жақшы, бирок эми кимге түшсө сода кыласыздар. Адилет досым, сен өзүң айтып мүнөздөмөнү бер, а? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Bu iki taraflı, üç taraflı yan bol kedet da linyatçısı. Güzel ufarik degen attı. Oken barele bilet mi? Ova. Alabuka'ya gittiler. Şu ufarikten kızının balası da. Bunu aldım özüçü. Matkılamda aldım hele. Kışı menen talada ele жүрдü dedin, ha? Talada жүрдü. Zaril boz salat gelmiş. Бұл тайдың енесі Лупариктің қызы. Ошо енесinin енесі ханға барат dedin, ha? Ханға барат. Bunu nayaka şu Luparik'e handa apkel koşkanda hanның kızınça. Erkek kulunu alam dep. Peşenesi ol urgaçı tuğup kaldı. Ana şu Luparik'ten kızın tuğulup 5 yıldız Nürbeye'ge çapkan. Ataklı 5 yıldızga koyup ana şondan düştü da bu. Atası 5 yıldız eken de. Atası 5 yıldız ova. 5 yıldız da бұл Шамалсайдан келген ат эле, өтө катуу жарады. Нурбегеге көп чаптаны. Чоң сорундарга ыраса таштап атты. 5 yıldız menen Luparik'tin Nokende özün bir ordu var da. Ооба, туура айтасың. Ал эки аттын орду бардан Нокенге. Bu şu жашына толо элек Кенжетай талада эле жүрдү. Июндун 7-синде туулган кулум. Бул ошондо Наякан үйүрүнөн чыккан. Наякан үйүрүнөн чыккан. Мен өзүм кызыгып алдым эле да. Бул энеси кандай, чоң беби же? Энеси орто бе. Орто. Кыргыз бе, ошо Лупарик окшогондай жалпак жоон, көчтүү бе да. Мына. Буту колу, ден соолугу жакшыбы? Баары жакшы. Нерин кичине сыйрып алыптыр. Эми жаз келип калды, мындан биягына оңолуп кетет тез эле. Жемге үйрөтүп койдум. Бул жерде эмне болгон экен, а? Иштеп койгон окшойт айгырдан. Аттар менен иштеп. Жакшы. Буту колу таза, Адилет, а? Буту колу таптаза, ден соолугу таза. Жаман коро. Эмне берсең жей берет. Жаман жажыр тай. Жетелеп койчу, мындай бастырып. Анан бааны кандай коесуң, Адилет? Жантыры мен деле билип жүрүп жакшы пулга алдым да. Мен деле ошого карап эле коем. 100 кеми бар. Эми сурашат да эми. Айтканда эчким саткан. 100 000 кеми бар. Ким көңүлүнө туура келсе чалышат. Ооба. Мына туугандар, Кочкарада да. Анан Адилет жакында жайлоого чыгып кетем дедиң, а? Сатылса сатылды. Сатылбаса энчи болуп кала берет дедиң, а? Ооба. Эми мына туугандар жакшы эле баа койду. Өзү кулундары деле мындан нары сатылып жүргөн, а? 160 миңге чейин сатты. Эми бул Кенже тай үчүн көзгө көрүнбөй. Буну деле бирок жакшы пулга алдым мен деле. Мына туугандар. Бүгүн ошентип ушундай чыгарылыш болду, өспүрүм. Кимде ким ат сата тургандар болсо, үйүр бээ сатам дегендер болсо, бизге кайласаңыздар болот. Барып чагылдырып беребиз. Адилеттин номерин экранга коюп койдум.
чаласыздар, сурайсыздар. Мына толық мүнөздөмөнү берди. Кандай жылкы, кимден чыккан, энеси, атасы бар айтылды. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатух.